biri masozo kandi mbahereze ikaze kabisa. Tugiye kuzamuka ingingo zikomeye cyane muri Rayon Sport. Turazamukamo umukinnyi mushyashya amaze gusinyisha, turazamuka kandi mu transfer avugwa cyane. Ikipe ya Real Madrid igiye kurekura Rodrigo arerekeza hehe? Arerekeza mu ikipe araza asohoka ajya muri Premier League. Turavuga kandi indi transfer nazo zigiye zikomeye ari ya Rodrigo, turazi kandi na Donnarumma bavuga ko ashobora kwerekeza muri Manchester United. Se nibyo cyangwa se hari ibindi byinshi bivugwa cyane? N'ibindi byinshi cyane nakubwiye, turababwira cyane no kuri Sport. Tuzazamuka n'umukino wa CHAN yose tubakubabwira. Hanyuma shimira wakomeje gukora like, share, comment, subscribe kabisa, n'icy'agaciro kuzamuka rero muri Murera. Hanyuma rero Sport amaze gusinyisha Habimana kabisa ihe. Rero Rayon Sport nyuma yo gukina imikino wa gishuti ikabona nta kantu kamwe mu mukino akina na Tencent batsinze igitego kimwe ku busa, yahise ijya mu mujyi wo gushakisha undi mukinnyi akaba yamaze gusinyisha Yves Habimana. Rero akaba ari umukinnyi wa Rayon Sport. Rero akaba ari uko byifashe. Hanyuma tugakubwa na transfer zo muri Manchester United. Shima mwebwe mwese mukora like, share, comment, subscribe kabisa, ni iby'agaciro. Hanyuma rero tuzamuke kuri transfer nyinshi cyane kazadukesha Fabrizio Romano, here we go. Hanyuma rero Everton kamaze gukora adiru kwinjiza Jack Grealish kumukura ku ntizanyo mu ikipe ya Manchester City. Akaba rero bavuga ati agreement ku ntizanyo azageza bamuguze by option clause mandatory. Rero ikipe ya Manchester City akaba yivumero yerekeza mu ikipe ya Everton. Hanyuma kandi nyuma ko Paris Saint-Germain ifite bagiye gukina Super Coupe ya UEFA izakiramo na Tottenham ejo ndi ku gatatu, nako kandi gardien wabo Donnarumma amakuru menshi yavugaga ko ashobora kwerekeza mu ikipe ya Manchester United. Nako kandi ntibirarangira, ariko ikipe ya Paris Saint-Germain mu mukino kwitegura na Tottenham uzayihuza na Tottenham mu finale y'igikombe Super Coupe ya UEFA. Paris Saint-Germain twari Champions League, Tottenham twara Europa League. Baravuga ko Donnarumma atari mu bakinnyi bajyanye na Paris Saint-Germain kubera ko bivugwa ko ikipe Donnarumma ashobora kuva muri Paris Saint-Germain akerekeza mu ikipe ya Manchester United. Aribyo dusanisha rero nabyo yuko ataje muri kampo. Rero bivuga ko iyi nkuru neza cyane Manchester United irimo no gutegereza tukareba nyuma yo gusinyisha Sesco Manchester United, nyuma yo gusinyisha ba Sesco Mbeumo n'abandi bakinnyi. Manchester United iravuga ko iri nyuma ya gardien Donnarumma umutaliyani udakira ikipe ya Paris Saint-Germain. Hanyuma kandi Manchester City irashaka gukura Rodrigo mu ikipe ya Real Madrid nyuma ko atari kubona umwanya wo gukina. Rero nyuma yo Grealish amaze kugenda na Savinho, Manchester City Guardiola n'abafana be acungiye kuri Rodrigo kabisa. Rero nawe akaba ari umukinnyi ukomeye cyane mu ikipe ya Real Madrid, nk'uko muri saison Real Madrid itari kumwitabaza, akaba baranamuhaye no kuba yashakisha ikipe. Rero ikipe ya Man City na Guardiola we akaba ari mushaka kuri miliyoni 100. Ese Man City izazirekura no gutegereza tukareba neza cyane. Azagenda byibura kuri miliyoni 100 nizo Real Madrid imwifuzaho. Aracyari umukinnyi muto bashaka kumubahereza. Nyuma rero kandi Jack Grealish nyine yagiye muri Everton. Indi nkuru kandi ivuga ati Fermin Lopez twikomeje muri Barcelona nyuma y'uko umwaka utaha yarase Champions League muri kimwe cya kabiri, igatwara igikombe cya Champions, igatwara ubu ngubu rero iri Fermin Lopez akaba we yamaze gukonfirma ko ari muri uyu mwaka kabisa. Fermin Lopez atari muri Barcelona. Naho kandi imikino ya CHAN yakomeza kuri uyu munsi. South Africa kinaga na Guinea. Hanyuma rero
ni umukino watangiye ku isaha saa 10 Mahema yaramaze gutsinda igitego kandi rwa South Africa ku munota wa 10 nako kandi Katumela atsinze igitego cya kabiri ku munota wa 54 mu gihe Guinea yaje gutsinda igitego cyayo cyatsindiwe na Kamara ku munota wa 37 hanyuma nako kandi muri tsinda Uganda yarangije umukino wa mukanya itsinze ibitego 2-0 Nigeria. Ni ibitego bya Uganda byatsinzwe na Okelo ku munota wa 25 hanyuma Serunjogi ku munota wa 56 nawe atsinze igitego cya kabiri. Akaba rero ari uko umukino waje kurangira neza cyane kandi tukwibutsa ko urutonde uko ruhagaze muri CHAN iri kubera mu bihugu bitatu Uganda, Kenya na Tanzania. Uganda ni ya mbere n'amanota 6 ikurikiwe na Algeria ifite amanota 4. Algeria iramutse itsinze umukino iri bukino ko ifite imikino 2 yahita nayo yatewa iya mbere kuko yategera amanota 7 zigamye n'ibitego 3. South Africa rero ni ya gatatu n'amanota 4 zigamye igitego kimwe. Guinea ni ya kane n'amanota 3 n'ibitego 3 hanyuma Nigeria ni ya nyuma n'amanota 0 ndetse n'umwenda w'ibitego 3. Karuko byifasha ko byabibaje mu gihe bugeze aha kuri iyi video utaramukora subscribe nimba ari nakoze kandi ugakora like share comment. Hanyuma twavuga ko UEFA Super Coupe ikipe yatwa Champions League ndetse ikipe yatwa Europa League ni Europa imeze neza cyane. Ni ikipe ya Paris Saint-Germain ndetse n'ikipe ya Tottenham Hotspur. Ikipe ya Paris Saint-Germain niyo mu Bufaransa, ikipe ya Tottenham Hotspur ni mu Bwongereza. Mbibutsa ko Paris Saint-Germain yatwaye finale itsinze Inter de Milan, hanyuma ikipe ya Tottenham Hotspur yageze kuri finale itsinze ikipe ya Manchester United inayo yo mu Bwongereza. Hanyuma rero abakinnyi bashobora kubanzamo mu izamu na nubwo baracyari probable line up Gennady Donnarumma ariho, ariko akaba Paris Saint-Germain mu bakinnyi yasohoye Gennady Donnarumma ntago ari kuri list, ukazajyamo umukinnyi w'umusimbura nk'ibisanzwe. Kuri kare bazashyira Achraf Hakimi, hanyuma Mutima Defense Marquinhos ndetse na Lucas Berardo, hanyuma kuri gatatu ni Nuno Mendes. Defense ya bane hanyuma hagati mu kibuga hagati harimo John Neves yambaye 47, hanyuma Vitinha contrôle le ballon azaba yambaye nimero 17. Hagati mu kibuga Fabian Ruiz azambaye nimero 8. hanyuma ku ruhande rumwe rw'iburyo ruzarimo Desire Diou, Ousmane Dembele ku 10 ndetse na Kivisha kizina kiragoranye sinkizi. Hanyuma ikipe ya Tottenham Hotspur Vicario azari mu izamu, Spence kuri gatatu, Van Deven na Christian Romero. Umutima Defense Pedro Paul kuri kabiri, Palinya na Rodrigo Bentancur zabara bakaseri 2, mu gihe Mohamed Kudus na 20 azaba akinana Pape Matar Sarri na 29, Bernard Johnson azambaye na 22, hanyuma Richarlison umunyabrazil ashamburiya ashwanyaguza. Rero kambashimire mbanze mbasaba ikintu kimwe, nanashimire bamwe nananenga bamwe. Ndagushimira amaze gukora subscribe, ndagushimira ufata akanya ukareba video zacu, ndagushimira ufata gukora subscribe hanyuma ugakora kuri video ugakora like share comments. Uru agaciro kabisa by'agaciro, nimwe mudutera gukomeza kwahaza update sport news. Hanyuma ikindi kandi tubasaba no gukora like share sangiza abandi izi video mu magroupe n'ibindi byinshi cyane kabisa n'iby'agaciro tuzabigeraho. Ciao, hasta la vista, mugire ijoro ryiza. Ku munsi ejo tuzashakira ibya Rio Day ndetse n'imikino myinshi cyane igishaka gutangira. Tuzabwa n'ibindi bivugwa muri UEFA Super Coupe
tubabwire ikipe ya Manchester United nayo igura ryari gifashe, hanyuma tuzaba tubafitiye transfer nyinshi cyane zigenda zivugwa cyane i Burayi, nyinshi cyane kabisa, za hiwigo kabisa, zigenda zimeze neza cyane. Ndabashimiye cyane, hasta la vista, mugire ijoro ryiza.